nimwumva ndi kuvuga nabi mumenye yuko ndi kodinze mu gicuku, ni ibitotsi, ariko nashaka kugira mwese mumanze murebe ikintu ibintu bimeze. Dutangiye mubona amashusho y'ahantu hari gushya cyane, umuriro mwinshi cyane. Urwo ni uruganda rwo mu mujyi wa Tehran, umurwa mukuru wa Iran. Ni uruganda, ni rwo ruganda rwa mbere mu gihugu rutunganya ibyerekeranye na peteroli. Urwo ruganda rwashwanyagujwe na Isiraheli. Isiraheli yohereje mizayiro iraza irarushwanyaguza ku buryo kuzimya umuriro bitakunze. Ubu rero none tugiye kubabwira uburyo ki barasanye ijoro ryose boherezanya amamisire baterana amagambo. Wumve ukuntu iri joro ari iry'umwijima, bavuga yuko Sekibi yari yamanutse. Bijya gutangira saa 11, perezida wa Turkiya Erdogan yahamagaye igikomangoma cya Arabia Saudite, batangira kuganira, akibwira yuko igihugu cya Isiraheli kiyobowe na Netanyahu ari igihugu ndetse by'umwihariko gikanga ibindi bihugu cyitwaje abagishigikiye, ariko katari byo, ko ibyo ngibyo babyita ultimatum. Kuri izo saa 11 kandi z'uyu mugoroba umaze guhita, umuyobozi w'abahuti, abamubwira ngo muzi mwese abahutis muri Yemen, umuyobozi waho yahamagariye ibihugu byose by'Abarabu gushigikira Iran. Avuga yuko ubutegetsi bwa Isiraheli buramutse buvuyeho ari inyungu ku bihugu byose bivuga Icyarabu, ku bihugu byose by'Abarabu. Ku saha ya saa 12, igisirikare cya Iran cyatangaje ko Isiraheli iri kwataka umujyi wo mu majyepfo Bandar Abbas muri Iran ikoresheje indege z'intambara. Ku isaha ya saa 1, Trump yatangaje ko amaze kuvugana na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, ngo asanga bahuje igitekerezo kimwe. Bose bahuje ko iyi ntambara byaba ngombwa ihagaze, kandi bikajyanirana n'intambara yo muri Ukraine nayo ikaba yahagarara. Icyo gitekerezo Donald Trump yatangaje yuko agihuje na mugenzi we Vladimir Putin. Ku isaha ya saa 2 zuzuye, Iran yongeye irasa muri Isiraheli amadrone na za mizayiro, aho n'ubundi hari hagambiriwe kurasa imigi ya Isiraheli. Umuvugizi wa gisirikare yavuze ko Iran yarashe muri Haifa hamwe n'igiturage bita Tamra gituwe cyane. Icyo giturage gituwe cyane. Ku isaha ya saa 2:30, televiziyo ya Iran yatangaje ko igisirikare cyabo cyohereje amadrone na za mizayiro, bakaba bamaze gusenya ibigo byinshi bya gisirikare muri Isiraheli. Mu bitero kandi bya Iran byahitanye umuntu umwe, bikomeretsa abantu 13. Ibyo ni ibitero bya Iran. Ku saha ya saa 3:45, Isiraheli yatwitse mu buryo bukomeye cyane uruganda rwa peteroli Shailan, ruriya twatangiye mubona rushya. Urwo ruganda barwita Shailan Oil Depot, rurashya rurakongoka. Iran ikomeje guhangana no kuzimya umuriro, ariko birakomeye cyane. Umuriro ni mwinshi, rwahiye. Urumva yuko uruganda rw'amavuta nawe rugomba gushya rukakongoka. Ku isaha y'isa 4 zuzuye, ibihugu nka Syria, igihugu nka Jordan, igihugu nka Iraq byatangaje yuko bifunze ikirere cyabo. Igihugu cya Jordan cyavuze yuko kibaye gifunze ikirere cyacyo, ubu nta ndege igomba kugihagurukiramo cyangwa ngo ijyeyo, mu buryo bwo kugira ngo yirinde impanuka ziterwa n'amamisire ari guca hejuru y'ikirere cyabo. Igihugu kandi cya
igihugu cya Siriya cyo cyatangaje yuko kizasubukura ingendo ejo mu gitondo, ariko muri iri joro ko bitemewe ko babaye bafunze ikirere cyabo. Ku isaha ya saa yine zuzuye z'ijoro kandi Isiraheli imaze kurasa icyicaro gikuru cy'ingabo za Irani muri Irani, ariyo minisiteri yabo y'ingabo. Irani nayo yahise itangaza ko imaze gusenya bikomeye uruganda rukora intwaro rwa Isiraheli. Urwo ruganda kandi akaba ari rwo ruganda rwa mbere Isiraheli ifite rukora indege z'intambara zikaze, akaba ariyo facility ya gisirikare ikomeye. Irani imaze kuvuga yuko imaze kurutwika cyane cyane, ndetse ko hatwikiwe indege nyinshi zari zihaparitse. Umwofisi ukomeye wa Irani yavuze ko bafite imbaraga nyinshi cyane kandi ko bazayisoza nubwo batayitangije. Ubwo yasobanuraga intambara. Icyo nababwira ni uko baraye barasana ijoro ryose, baraye barasana. Urabizi ko Netanyahu yari yamaze gutangaza yuko Isiraheli itagomba kurekera, igomba gukomeza ibitero mpaka yivuganye ubuyobozi bwose bwa kiriya gihugu. Irani nayo ikavuga ati bujya si buno, ngira ngo mwabonye misile nyinshi Isiraheli yateye kuri Irani, ko Irani yagerageje noneho bwa bwirinzi bwabo bwakoze burakora neza ku buryo uretse nk'icyo gisasu cyabacitse kigakubita ku ruganda, ariko ngira amashusho murayabona mu gitondo, amashusho araza gusohoka ari menshi agaragaza ubwirinzi bwa Irani busama biriya bisasu byose byanuza, biriya bisasu bya Isiraheli. Irani yohereje izindi mizayiro mu mujyi wa Tel Aviv, ariko noneho Isiraheli yabyitwayemo neza, irazikumira zose, uretse mu mujyi witwa Haifa. Mu mujyi witwa Haifa niho haguye ibisasu byinshi cyane. Ngira ngo Irani yisa nkaho yari iri kubajijisha ikataka muri Tel Aviv, ariko target yari mu mujyi wa Haifa kuko niho hari ibikorwa bya gisirikare byinshi. Ni naho Isiraheli ikorera Iranium, nayo niho ikorera ibisasu bya kirimbuzi, ni naho ibibitse. Ndakomeza mbakurikirana. Izo ni update z'iri joro zibaye muri iri joro. Mukore subscribe, ndakomeza mbakurikirana.